July ni somthum sang ni somni pali thole zan ani a. All India Weather Summary and Forecast Bulletin IMD in July ni somthum sang ni somni pali zan dar sari le mini somli panga a ati chua hi kan thlir ho le don ani. Notice India lama chuan Nagaland, Manipur, Mizoram le Tripura a te. Ni somthum pakhat July le August ni khat hian mun then kata ruwa tam deuh takin sur turarin ani a. Ni somthum pakhat July le ni August in kar hian Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram le Tripura a te chuan ruwa pangai takin sur turarin ani. Table kan en le photanga palina hian Nagaland, Manipur, Mizoram le Tripura a te chuan ni somthum pakhat July le ni khat August a te hian widespread an ronda a. Nimin lam ami kha aladang lam te chiam lo ani. Widespread hi rampum dap kopin sur turarin ani tina ani. Pathumna Assam le Meghalaya po hi update thar om chuang lova fairly widespread mun tam taka rampum dap chuak si lovin ti in hanron da le ani. Map kan en lenga ni somthum pakhat kan en leang. Ni somthum pakhata hian Nagaland, Manipur, Mizoram le Tripura te hian a pol tak ronda in rampum dap thei kopin ruwa sur turarin ani ni somthum pakhata. Ti chuan subdivision wise weather warning a hian ni somthum pakhat July sang ni somni palia chuan serthlum rong an ronda a. Serthlum rong hi ruwa tam deuh tak sur turarin ani awangin loin ralrin ve deuh lek tur tina ani kan ti kha. Nikhat kan en lenga nikhat August a hian alanga ya ni somthum pakhat ne nei ang ranga widespread an ronda ani a pol tak. Ti chuan warning a po hian nikhat August a hian serthlum rong an la ronda thawa ruwa tam tham deuh takin sur turarin halani tho ani. Ni hi kan en ve lenga ni August a hi chuan a pol dal an ronda ta a hei hi fairly widespread ni in mun tam taka rampum dap si lovin ruwa sur turarin ani tina ani. Warning a po hian ni August a hian a eng an ronda a. A eng hi chu update mumal tak alom lova ngai chan deuh hlek ri tur tina ani. Ole khatichin khani sela update thar lutuk amlo na in kan ron tar lang vele hrim ani e.